بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا هدی روزا را بحثا حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام بکم کش پنج حب özellikle sebiye hست که جبو چه جوان پنج حب özellikle sebiye hست که دوان özellikle sebiye da جمن مزنه را دبی چه مثلا که ام گویا بدنه که درسی پرخوشته دانه حتی رسول الله özellikle اول دبی که کفا سبی تشتکی جدیا خو جباوی خو دخوازه که دیاوی باوی ناد نکه دگری her سبی ayrı şekildeki giri heye. Camında خود عرضه ده و بان واد زلقه vesaire hatta ni ku eğer imkanı de bab hebe tişeki makul be yarad kan. Mesela ku için suke mesela çarşı dedi ve sebiye ve be çikolata ve bece gofret ve bece oyuncak zani kuarın dükkanı ica bav dibetine bimine digri filan bevan bav sırf buna kul dükkanı محجوب نبه را دبه جرا دکره پکی حتی رسول الله دبه که اجا ام تشتکی کش خدای خود خوازن ام بچاواش خدای خود خوازن yani اما ما دوی یا ربی تو بدی و تمام وی اوای نابه yani گره ام جی شان و شرف خدا را تشتکی معقول خواستن که اوسا ام بخوازن که ربی عالمی بدمه مثلا yani شکا روکی درو دهرو ام دای مهارن جامعه ام پنج وقت مجا خو بکن جامعه و ام دستی خو بلنکن وقت دعای دا ام بخوازن ربی خو نبو لمالی ام زمانه کی سر شحال کی رونن ام دستی خو بلنکن بخوازن نبو ام به شب رابن شب المجا بکن و ام زار بربی خدا بکن بخوازن البته کی ربی ما بدمه yani ربی ما دبی چه دبی ما بخوازن منو از بدم خواستن چیه ام دخوازن ببین یا ربی مزن تی ام تمزن تکن ام شتا پیشتری کسی قبول ناکن لما ام شتا دخوازن معناوی اوه یعنی ام شتا دخوازن شتا پیشتری کسی که مجه بخوازن تنه که ام جیشکا خوشک وکاسه بیا بکن و ربی عالمی بدمه یا وی ندمه yani ربی عالم حضرت رسول الله علیه السلام دبی ki özellikle sebiye ad دیاجی کو تو هم بردی دروا چند دروا به خلیه دلیزن خلیه sanki de fikirin ki کو اوج خلیه چه بونه hani باب ما آدم خلیه یا hani خدای تعالی قرآنی که هم داد بجا بسم الله الرحمن الرحیم منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى من وش خلیه چکریه از بمرن مونی بم خلیه از دیسا جو خلیه راکم حساب جو بپرسم حساب آجا دبی کی سبی تو اند بی دروا تدی به تکم نوا خلیه و عربو که خودش خلیه بکنه والا کنه بخلیه لیستکا چکن و سایره اما گر ام بفکرین که کیفا سبیش خلیه راته demek ki ام بم خلیه پاشه Hazreti Resulullah Aleyhisselam diyor ki özellikle sebiye asısiyacı ev havale kol hevdixin şardıkın sedema tişteki goyaş hevdixeydin erke tişe mala xu da şuna teba hevdu bavrad leysin ve kavku qat tişteki çey ne bu be Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam jmen meznara diyor ki fedi bikin ruan sebiya bin ruan sebiya un hevdixeydin bis sala devam dike بمها دوام دکه چه حاله yani hatta kuştun dike bari hatta kuştun misala devam dike yani lisebiya binerin de hatta Resulullah de böyle lisebiya binerin bari fedi bikin akıl bikin lisebiya akıl vallahi memleketime pır ciya merud bine sedema منفعته tabi pre şerri meşhur sedema menfiate bray heaven Kur'an heaven pismame heaven gündi heaven dedi donum ki arda ya sinor harabiya ya meşina ketena ve ardi ve vesaire ve viya kuja bis sala devam etti bis sala memleketime de hanek cihane ya rojar mazan la kısan ne habi insan nekuşni habt habi insanat nekuşni orta çarşıya berdeki berdere mahkeme berdeki
Ya ji bu ne xwedê ev tûtket berdidêk yani. Kam seviye binerin. Ha em hevdû dikujin jî xeltên dikevin arame divê werin li hev wey ez bavê filan kesim ez ê çawa li hev werim yani. Em ne tut tiştekin jî. Em hemalê pîsiyê xwe ne hemalê pîsiyê xwe ne. Hinderê me tije pîsiyê ya. Roy de ecar em çin tuvaletê pîsiyê xwe dikin ya. Em kê ne yani? Em kêşiyê xwe bidin serê xweşiyê xwe. Em li van seviya binerin em parî aqil bigirin aqil. Wallahi ku em aqil negirin ji xwe li vê dinya jî heyetkî bi zehmet em jiyan dikin li axiretê jî wê ciyê me nexweş be yani. Hadi vê dinya em bêjin çû em axiretê bire ciyê me xweş be ya. Çi biye yani? Dorm ki ad rakire çar insan ve tekevin arayı em şura li hev verin li hev. Ne dini İslam kelime İslam bir mana barış ya barış, huzur, saadet, barış. Ama maalesef tişek em dikin duri barış yani. Özellikle çara jî hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibêje ki özellikle çara sebî bi hev dixwin sebî xwarina xwe li hev parê dikin. Sebî ji hevdû ji dil û can hez dikin. Xayintî bi sebiya re tune heta belî umrekî mesela. Hevaltiya ji dil bi hev re dikin. Werin dibe gelê ey insana gelê Müslümana bi aglebî hevaltîka ji dil bi hev re bikin. Çünkü hevaltî jî nêne êniviya Xuda Teala Kur'an-ı Kerim'de dibêje ki Bismillahirrahmanirrahim innemel mü'minûne ihwet. Müslüman tamamê Müslümana birayê hevin. Reş be, Spî dibe, Türk dibe, Kürt dibe, Arab dibe, İngiliz dibe, Amerikan dibe birayê hevin. Bira çi ye? Dê yek, bav yek. Diya me kî ye? Hezretî Hawa. Bavê me kî ye? Hezretî Adem. İnsanê ewil, pêxemberê ewil. Yani ji bu çi mesela? Hatta Resulullah dibe ki özellikle pênca di sebiya da ez dibînim û em ji mezin biraja ders bisînin dibe sebî gava derdê derva bi xeliyê gava diçe ber derê behrê bi wê qûmê aglebî wî bi qûmê tedî wê xaniya çêkin wê qelayê kevin yani sûr wê çêkin wê bi wan bileyzin wextê ku wê werin bi destê xulêx ya wê piyê xulêxin xera kin. Ew jî zanin ki ev xanîkê ku çêkirine ne xanîkê ji dil e xanîkê heneka ye. Hatta Resulullah ji me re dibêje ki ey gelî insana baş bizanbin ki van xaniyek û tê de ne lêstika zaroka ye. Aweka wan qûmê devê behrê ku sebî çê dikin hewa dikin qele dikin sûr dikin xanî weka wan xweliya ku sebî ji xwe re dikin xanî û paşê xera dikin eynî bi vî awayî ye yani. Em bi van pênc özellikê sebiya em ji xwe re têkin elektrîk ronayî em bidin pêşiya xwe gavak em heqeten van pênc özellikê sebiya bidin pêşiya xwe xwedê zane ew însanê mükemmel ji me derin însanê mükemmel ama maalesef ev kîna me boza dilê me nayê ku em ji însana hez kin. Îja em sûcî dikin sûcê şeytan yani em wisa dikin. Şeytan gereva xwe dike vesvesekî dixe dilê me. Şeytan çi kare bike mesela? Hatta Resulullah pêxemberî Xwedaya qasî emirê Xweda ji me re dibe wiha bikin. Xuda Teala bi zatê xwe şîrîn Kur'an-ı Kerim'de ji me ayet şandiye dibe wiha bikin. Em xebera hatta Resulullah nakin. Em xebera Xweda nakin. Em dibe wela bava şeytan mixapan. Şeytan me nexapaniye. Me xwe xapaniye. Şeytan ji me mixapaniye yani. Ev dünya derewîne derewîn. Vallahi kes me em li vê dünyayê namînin. Çünkü Xuda Teala Kur'an-ı Kerim'de dibe ki Bismillahirrahmanirrahim kullu nefsin zâikatul mevt. Tamamê reha ve bimin êku reh tê dabe eger morîstang dibe, eger pisîk dibe, eger çivîk dibe, eger masî dibe, eger însan dibe ey bimre. Xuda Teala belî umrekî tespît kiriye salekî 5 sal, 30 sal, 80 sal vesaire. Keba wî wextî hat ku jer te gotin ecel ew însan bimre ez ê bimirim tê bimrî ew bimre ey bimre. Kes ji me em dünyayê namînin. Şika min mala xwe binin ka bavê me, ka kalê me, ka pîra me, ka xetiya me, ka nên, ka cînarê me, ka mervê me. Maalesef tevçû. Em ê jî herin. Ji vir
5 سال şunda yekjme em namîn. En zede yani. Çima mı go 5 ji mı go vane genci bira dilê wan xweş bibe mesela ne. Nadir insan 100 sal ömür dike nadir insan. Ortalama ömrü insan 6-7 sal yani. Ew jî sisiya yek favorinin dixewda derbas dibe. Ê mayê hê em îşê xwe dikin, karê xwe dikin, vir daçin vesaire. û em serê xwe datînin di qebirê de em bên ax û wax êdî çare nake. Em van 5 özellikê sebiya ji xwe re têkin ders. İnşallah Teala em ê dersekî mezin jê bibînin. Hûn te bimînin di xêr û xweşê de hûn temam emanetê Xweda bin.